presenta estos 3 anos. Vamos ler as profes que están presentes aquí con unhas palabras. Por último, imos entregar unos diplomas. Esperamos que o pasades moi ben. Bueno, na clase damos un bico a cada un, verdad? Eu, a verdade é que acabo a etapa como o mellor acudía a acabar. Satisfeita. Así que...